Coplok. Nih, lihat Bah Arel. Pertunjukan Bah Arel mah pandai cari ikan. Yang pakai jala mah kalah sama Bah Arel. Abah mah cuma pakai tangan aja. Kena ikan bawal, ikan patin. Ada. Gede. 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 Nah, ada rel mah. Cari ikannya labatan ser kok. Gede gabus nak. Menang gabus sing nak. Oh, ieu mah aya di jero liang. Sigana rajungan. Nah, ini parah. Patin. Batu. Bah Arel masak. Masak ikan. Berburu ikan bawal. Bah Arel mah pepesannya lezat. Dibalikin heula. Pepes ikan dikejoin. Sedap. Nyambel heula. Bawang, pecin, gula, tomat. Ada. Muncrat deh. Lezat, makan besar, abah. Pepesan matang, lelab ada, sambal udah, kejo gede. Oh cai. Bagaimana kalau abah kagelong? Ya nyokot saya lah. Ini tais lauk ya. Oh sambal, sangu. Wah, jigana si abah keur mais lauk ya. Ya. Pepes kali. Keun we Bah Arel mah. Bener. Oh, aya ide. Itu kurang jeung mutu. Jor teuing. Kurang sih aja mutu wae. Nah, ya jigana. Mantap. Ya bulan deui. Ka dieu. Deui wae ka dieu. Rasain lu Bah Arel, emang enak gua kerjain. Si aya Bah Arel. Lauk sepat, nikmat. Buatan Bah Arel. Master Chef. Enak masakanna. Bae, buru-buru aing barang dahara. Bisa aya Bah Arel monten. Madang besar. Madang besar. Asak ya mah. Madang besar.
Sambalna pedo. Nasinya ulen. Kita kemana? Kemana iya? Kinting kah? Kalau jadi ini jauh parah. jelema. Nang bangga-bangga aing. Maunya pakai pepe selauk aing jadi moto. Alah. Ada kemana? Terus Ya. 11 sekarang. Ada kabur kemana? Mandi. Mandi. Masuk kemana? Mandi di Di bejan ulah mandi. Harurin di mana? Kabur mandi. Kabur mandi. Baturan apa? Baturan apa? Balik rek naon? Iya, kunci mau dibawa. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Abah jaga hari ini kepipisan. Aduh, kumaha ya bener. Duh. Ayo nu geulis, ayo dikawal ku Abah ayo. Ayo. Anu geulis ayo. Ayo dikawal. Ayo. Aman, ayo dikawal. Ih. Celupuk. Daripada tadi memakai mobil merek apa? 5 menit dulu bungkus. Alhamdulillah. Samsu deh. Pagar genunan. Hah? Ini kosong. Hah? Gini karosong kabel. Tenang.